Graneti wanajera riho riu magana mana na kamwa kangere itunda riu riega muno na mundu rume ugisho of course ugishomoka hawona wahura rethi ya mbere ri ndukagera hari citrus garden we inokere tondo umenya uno hari ngara neho gukagura ahengeceirwo umuthe toragia no we janu nyume akirora niro fikaga yanu ngoda ugera riri hari hamuhinde hari ngara ukore hari thoko-ini ya ngara ri katunda ka pomegranate wara mone ukamwa kengetheri ukino koguo ri utana kinya bypass hena supermarket nyinge muno igira supermarket mere ndira gatunda kareta go pomegranate kamwa kangethe hindi yo twasa kadutira wira ujire kalima bea cigana na gatunda kamwa kangethe ndungihunia thoko acha kamwa kangethe kuno ndere ngurwe ni ngura history yake ndugitagwo ngurwe guku cia guthinja ni na cia matumbi no ndu riera ni riega muno na demand igoro muno icio tutagicihonia igihonia thoko ino mere ndari Dubai ndirakorire kuri horo wigie nguku UAE ndungihonia Goko ya ne nene ne kore gutiri kindu kingi mariaga tiga guku ya guku ndungihunia riu koguo ri muri uri tukamwira atiri oya kicunji gia 50 by 100 wa bereri thabari yaku with 230,000 nake muri yu okahora ri ni ciringi 250 ucio no wa meri 3 wa meri 6 ri ni 280 na mbeca ici kama wakangetheri it is inclusive of underline inclusive kururera inclusive of title deed. Good. Yes. 0718 004455 0718 004455 na nikore mundu rethika mwa ena kukuno boro muthe ndore na mbere na thimu muro ndore na mbere na thimu ya 1800 wafishi iriashie town Rundan okidina for the this mundu we diaspora agegora ri teto atia ego kama wakande mundu wa diaspora na diaspora tori horo ya wafu weto acha bada ona sama Sudan ni diaspora kira re yo no korea rusha diaspora bora no ko ibane kainde ro tu yes ko no ya diaspora diaspora ma 0718 WhatsApp ni tore number 1 tuko kwa matumira ke tuko kwa matumira number 2 number 3 tumatumira video number 4 tumategeko chagura ikotomo ngejorire ino success garden sire chagura ni get raso agatangia mugundo ciko ni ndiramenya haha na hari na hari na kamoka gitoro oguo tukamoni nginya uri ni undu ore mbura ndekiambiriirie na ire ni hinde reka muno ria guthie mugunda nigetha ndukanauge haha ni harahaga ni me twana chamani na mathina ta macio maita maingi muno kamoka tukamuteithiriria ri twareke kumuteithiririe tugacoka tukamuhe account citu cia fake Fred Kahura acha account cia fake cia Golden Dream Land and Properties Limited tukamwabira atiri ukwenda kwambiriria kuigithagia kahora
kahora ri kana ukwenda kuriha oro rimwe kiuri gia kiri ukwenda kia kimwe ri ciigire ri eka igire ri nikio kamwakethe migunda itu ikoragwo imenene ati gicunji o giothe ugikorwo ugifataririo nikio ri we are here to sort you. Thank you. Masinga 50 by 100 50 by 100 mwana wa Masinga tugakwenderia 230,000 kore mwana wa makutano maya ma Mwea tondu andu moragi ni makutano ku ni makutano ma Mwea koguo ri na ukure mwana wa makutano ri Masinga ni weno Masinga ni weno okay inclusive of title araugite atia na kama demo na baadhi 0718 na akitiko ni sini yake ni moto ni agogo agotaka ndindo gitira eto akitiko wakore mwana wake map job kifisho na aikari wake aba kama para umoja wa dame na tuko na moja wa radi na baada ya kukimbia shine na mare kanida ni tuachone ayari kore mare ya kanida ni badia go kete boy ana mare moto ni ro kuna mare kwata kuna mare ndo mare kore imani na mare na asante kwa ile mmoja wa kama asante mambo ya kwa na MD London property todo joroge back itu kama back na society, breaking barriers in the workplace and the community. This March, as well as the International Women's Day, Viu Sasa honors and applauds the incredible women in media